Deɛ Eko adafo enso ya san ehia e wodwumadi yesi se de mu ne ndada no na wotwe bia yehia ne atwetwe nkomo afa Deɛ Eko e wo yabra bom na ne nkomo twetwe ne Eko no soronko kan ye bekasa afa jealousy e wo emma jealousy e wo wadwumom jealousy e wo wawem ne ma bebre ho nkomo ene nne ye ba betwetwe ho nkomo na se de bless kan no o se o ya me jealous type na wa toaso amame wo di jealousy no atoaso amame fefefe ansan be hye na se ye de aseda be ma boafo abaso yasene amadwumadi abre ne abre bia yetimi tena se na ye twetwe nkomo ma wo so ofa bi ede bo wo bra enne ye beda ya boafo as ye time heba mesha o se ye malaria de wadru ane time me pa cho hu se o 12 years and above ansa wetimi anomadre bi afei se wonyim na wo ye oba wafa afu ye beka se pregnant woman na mesro engoto aduro ni bi ennom na enye emma afeni yaba KNG herbal capsules oba sa ahemfie ho beye na nana etimi ajeje otata kamade no ani KNG capsules ensansan bu oba be ma ne ma nheda nkoyie papa mesrew eno ani so beto KNG herbal capsules na bibia aye kama na me ba me ame papa so eye give us cold capsules any man capsules so me si be ma se wontimi mmo adwuma aye no aduane nsi ofie di atiate anko ade ko de koto give us man capsule na hwade ahomache na bo se na maame akosie hu saa na be ni so tinchen mesrew se wo pese wo gina so de no ane give us man capsule se ye koko so na se wo ye munye wo yie wontimi enkomfikyire ne niam mesrew eno ane give us cold capsule na be ye kama ene mpanyifo ayenya be wo fie ha ya ahofefo se ye bedi ma ho nkomo de na wo se yenya ma omo ano ate omo ti jealousy ase no munim nimdie efa ho na ye twetwe ho nkomo kama eye mensa benkum so eye maame akosia na eba ni fa so abaya bia waje TV so afai eye mia metwetwe mucho beni ai friend ganja aja see ene ye omo be twetwe nkomo maame akwa mo ho aye fe hey we euros na ekwa na pounds ana dollars maame ho aye fo me pese me bo adie bo hambo pese nkoje ho scantu die me mama kwa eva Deɛ Eko so me start every mama akosua wo ye ka se jealousy kra den abena me da se metia ahwefo nyina e wo Deɛ Eko so na topic a wadi abadie ema jealous e wo ye ho papa ebiye ye kununum ye boyfriends adwumam ye namfofo e be namfofo a obi wo no ma ebia mpabo e shoko bitumi jealous wo ho enso oni ba bi kra wonya no enso because of a show na e feni no e jealous woni nenam a monam enyi kra be show no obe jealous ho e ba ye kununum so anase e boyfriends a be ma wo don no me no obi a me jealous no ho sa de it is a otwe kra wo dadi ho na se yes e ta me don no se me twe kra me kunu me don no me twe kra obi be ma me no de bi enti jealousy de abena e wo ma ho pa masana ba so beni jealousy ye ka se jealousy a eyede jealousy de ene enviness enenam ahoya de ma jealousy eba sometimes ya na eba no relationship mo lack of confidence ebia na me ho se me ho ensisi me ho so yie a be ma me nenete no nya o class ebetimi ahwe obi foforo e wa bonten a anhwe yie na wahwere me etimi ma jealousy ba sa so na me ni se ye ba adwuma mu ebia na abena oba ho moden sen me nti ye bia mpanifo pe wa asem pa sen me eno so timi ma jealousy ba ebia abena wonante ye o kala kra ikura wo no me timi jealousy ebia se ni abena oba wo yiska na wo to aduane di na me kra so no ebi sa ni fie no etimi ma jealousy ba na me nim de wo ye wo jealousy de enyia na chese o ya ti o ya koda ne be ifo no na yema etimi me bi ba me hu mi say self confidence so o ye ba na wo ju hu dia o ye sure se wani bebere wunia jealousy de abena chese nipa no utumi so wo bi de se ono wo enso no wo de no o sai ndi o sai ne ya ye sunsun asema yes utumi se mi akasa no me wo my self confidence ade na won me wo bi but still na me jealous yes
didn't name Masani and Manibas, ultimate Nasi, Ebo would seem Cassa old time would be because on year will be back when it breno. I say, the Ebe we are young who be we are jealous. And I said, Bay year way. Yes. Upon ni Pedriana Crano, or to me jealous no. But you know, she knew whom, and so not jealous no, or just what you crowd say. Obi her on Pewasem, but on jealous. Yes. It took us a will be a Pewasem, now down for crying now, a cop background, or jealous no. And no self or need self confidence and answer. Yes. Me can yen na akọ shop yakọta ata do tumi ata no yen na price na yepe enso me jealous na de no there's a body na ehemu no yes body ni kro obi tumi envy body yes ye bebe no so beni jealousy ankasa e die bempa na de sa de ne ba jealousy bibia akoye ade a se na me nuane di kan ye no e wo yemu yesum like ye komam e kanipa ho Bible cracher say that our God is a jealous God into no say that shall not worship any other God apart from me enti say e ma ye wo honom e bi kra madam for ne wo abena na me hu say wa ma obi foforo attention na nka da bi anka me abra na mo ne ba ne say na ne de oni asumesi na e ko ba bi metimi I jealous of her me hu na ne ho be me hia me mpe na asem keke ye ba adwuma ma obi be tu ne ho asi ho abo ne ho moden e ba no adwuma ne bibia ye mo be ku ne ho aye obi tie kire suro bi anase de onnim nti no ono a omba forward me yo nanso so obi ye no otie kire na nipa ko ne ho ye nahi or ye jealous of the person wan hwe ye a omo be ka wa hye nsem a obete so omo be ka fa wo ho no out of jealousy no omo be ka wa sha ahwa wontimi ma abonte ma meye de esesa wo ye madwuma ne koso no ebio wo ba ye fie mu a e ma ne bi ye jealous a ma etan sometimes I'm doing say gina on gini krunindi and I say on feel secured wa ware na o wo mu romantic jealous no and no romantic jealous ebia obehu se ne kruni obi sire wo fidie anim ebi kura bibia anim enso na se de bebre nso ya na ebro so na obetima tena fie a woni obi nkasa na obesere na de na esesa yes obetima tena fidie ma woni obi nkasa sister you good morning na siri he na back eno de wahu de e mama ni bi yesa no ebia na okohia be ma no sa sere ni bi no de be fa no ne me de ment na ma woni me kunu sa abena wo bo han sere ya fie ma aha ni me kunu kirem abena me nya sa obeden da me ni kan obey dia hyehyɛ na ani ebuka no ho kora fasin insecurity no wo ho no insecurity ne kyesa wonje wo hundi no enu na insecurity no obeda agye no ho adi bai ho fasin TikTok me kan so ni o ma hyehyɛ na ani wo so to ezi na so nya ba bia na e ware no enu ne wo wadwe ukuna ware wawi wo ya ne ba no ukuna ware wawi jinidi yes give him the benefit of the doubt me kunu de onye sa na wo no ba bia na wo se wo sipi wo sita wono kra de obo atwede ese no beni ni hwehwe ni wo TV woni mo ba bia na oba bi wo no ma chese bi kura na de onim se bia woni ukrumo koba ena wo kutawe ochena kuta aduane we ochena kutawe oba yese ono so ba be hye hobi ana se bi ade bia no bra na ebiso a oba so a no ntimu mpo ni be ma na ntena but ena ma ho ye nti oba be gu fie yes ewo menka sensi jealousy etimi se aware enso so ampa efise ebro so a ebia ne be ma ne kro onye sa na so so adwenfi na etai wutirim na won pese obesesa na so be work on yourself ni nti no obe die kire na wakosa na afi waware na gu odwen se wo bo ho ban na wo ankasa na wadane beifo a wo ye den wo sei no eti die no ohwa yeja ebeboa ama yetimi a control ye jealousy no edi ade Esasa you build it on ourself first. Yes, you self esteem. One kasa hu say menso de adwuma ya we ye menso metima ye obi. Menso so say ni nyame bo me appreciate yourself. Learn to love yourself. Men ka say oh abna so na etwa round na ne shape na ne nufu si ho nti no em say me body ni akoye shapeless nti me kwakotan abna osuso de anyame de ma wo hwe so ye na bo ho ban. It start from the mind, it start from the brain. See yourself say wo so ka nipa ho na wo so betima ye bibi e wo mind nim betima ye bibi ye hwe bibi ye ba sexual jealousy
edie be mpa ne be maba tan obi say wa ba be fa me boy e bia said you on me da no saa no ne asumasi so ye den e ba bia o we bia sese so saa no ne da wo nti o be twekura bi ana sa bibi Abena ndi ho sexual jealousy ni bi ho pa saa yes ye be baso obuso a ehwe Deɛ Eko ye be ka kwagin krato wa boafo ye ba ye be to adwuma de ni so Ebra, if I shop, I'm sure they will bag. Bra, ade, and not to be. Now tell me what you see about Queen why me and say. Bra, said your time about Mister, it's your Jimmy fear for any idea about ever so. Really, I know this is offending now. Bra, so me cause me the time about Mister Juan Dancia. We are singing now about Timinka. It is some malaria. Where drawn the time about Mister? And you don't go, dear, no more to want to meet any deal. What drawn the time about Mister? A drink and your ma or bar waffle through. The woman for down for any aquada when you feel do you and son of the total about Mr. Gravy. She's a walk hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. And Crossway, Food and Drug Board for Agiatu. Kayo, the time here, TIME. Time about Mister. I feel malaria fever be underneath diva a woman. Ever trouble. So what about what your papa be enough? Who you want to say, Bama way? Yeah, this is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to come from now on to me to my din one pem. Give us pea capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na upon permission ba bet chiamu a ese niji. Bosano. No. Ni de nefi waka wo. E fe ni give us cold capsules. Say yes is yare na wo so ko di wu ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules a obeye free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A painful about one more menu for an quadra if you do me nunca. Mrs. said, "Dear Marco Greenfield Scientific Herbal Clinic. I go with the Mancasa. And to me come in sesame. Obian Transima stroke, we are can to them bio. Some make a show now what you show home. Greenfield Scientific Herbal Clinic was saying weapon to say hypertension, or Barney Bema war, diabetes, John Somu Yadie, Coco, make Canimajadie. Obama Sija and Nancy Mameshia, Siamani Casimubuyano. Greenfield Adaruma, and Omatwa name, in no Pakasi and Yan, the Spana Koda Yadma was an antibiu. Greenfield were ultra modern laboratory, any diagnosing machine. What this kind of human system no was signed on a Jinkwa Gallic Plus, a boosted immune system, na sign AMA BP, or be a halitosis, and non company one and numuno. On Fanco Greenfields, no betting is say Greenfield Scientific Herbal Clinic. One more Nungwa Adogon last stop Estate Junction. For 0243 983906 and now 0261 651898. Greenfield. God is our healer. Greenfield. Your last hope. Yamama kwa ba eba Deɛ Eko so afei ni watena se adwumadi din de Deɛ Eko enen komotwetwen de ye kakra ne se jealousy a emma ne ahoya ye hwe niam a edi ba ene niam a ebetimi afa jealousy so de aba wabrabom na wafa mu aba ne de aboye bra akosi a ye ko break ne ye ka bebie sexual jealousy. Abena sexual jealousy dey wo pa. Aden how? Senya mekunu senya wo yami wo enwumre empaso. Na se mati bibi se bia enna mekunu woni fie na wo ha. Me dwene ho because me kaka enwuma bia ye wo akire ho no ma. Na se me kai wo bi dia Abena jealousy dey meye pa. Aden na woni se obetimi aye so aboro so na wahwe be ma na afi de wo ye ne ho ahoya na afi. Me protect ma wawe o. Ti de oyama me ma ne nsan me ma ne nkoye bi wo abonten o dabi ende ma ne nye enti o ma ne nware bi dabi ba ko pena wa ahoya yes. Then sexual jealousy. Ebi mu timi hia ebia relationship mu na omakeka eniema esi wo past. Na nipa sumesi na me de oye me say yo comparison.
or the way compare win na nipa so no ye me say that time I woni ho na say me we me sia no no ye me say o china bi woni wukuru nam mo be kwa kosia nipa kro na boni bia ni mo e bia na mo ye namfofo keke sesia enso so na ni born so pe. You don't even have to discuss your past. You don't even have to discuss obi wo be ka san bodin akire mu asere mama se nipa ni sini ni sia e bia bibia ni mo ntam biewu na so ye be hu se wo ne nam pe e be ka se obi a otimi di bibi se che wa adwen de memi ntimi nya sa ma ni ndru sa no me hu se wo ne na kasa na wo ne na sere kra be ka se wo ne na ye bibi e de jealousy beba wote wo nyina wa adwen mu ye wo se se wo se obi timi hu message kra wo ni kuno phone so out of jealousy message nya se nka akokan enso so nkrofo tapia omo tapia omo kuno calls otie kombo ne message se beba so nyina but ye se mpanifo se ofififu ani ase a hu saman Afi ya clear ye ho romantic ni sexual jealousy no yembra occupation ye nwuma mu enwuma ye ediepa netima obi betan obi wa adwuma ma na bibi ediepa de ohra de ne de time beba adwuma mu Abena obi ho no ma ye wa adwuma mu adwuma no tumi se de manager na se director de ama o se ye no wo ntumi nye o but me metumi aye enso won't me no me na metumi aye no so be still na jealous na e wo no because me ya metumi ye but what the mawa metumi ye ni ye what the mawa won't me but still na we are jealous na say jealous na wo ma ho just de baby ya de ko baby ya me fa na say manager ye nyina manager because of the me ye no metumi ye to open yes won't me ye and so still we jealousy it's ade ni nipa ni ntimi nya onfa kakra na obetimi aye no en support na mo nyina mo ntimi mpeja there be on support because at the end of the day no nim say e ba na se ye bodian ahwa glory ni nyina be kwa ma Abena nko on say timi nam dua soso ma homa so durusuro enye jealousy ni hata nipa ni ene na so nyina che say once or time wo na wo ye na hine de onfa de won to awo de there be da ani ye edin bema wo no onfa nto awo so na bia na ade kakra na wo be ye de aboa obi no osukọ ni nyame de o glory ebefa enu mpeja won fa glory ho wo wani mo nyam no be ye no o jealous wo ho nti ne de no be ka hye won fa ma wo da na wo ye na wo kọ wanim no so no na o che wo san ensema ye be ka fa wo ho just to tarnish your image just to bring you down no ebi wo ha wote na wanya akoma den amfa nkwanko wanim a adwuma no begyae wo be give up na asai na bom mienu nyina na ni agi ne ni agi se kai so ntimi nye nso okoye wankoduru ba bia na se jealousy na ekanipa ho oguso a ehwede Eko na dwumadie a na me ho aye fefefa ameti he ye MBY Galaxy obetimi afollow na Instagram @MBY Galaxy na okoho a obenya ntade fefefe ne mpabo ase de me ho aye fa ameti hyenhyen wo hayi eye MBY daworo ma na me ho aye fesai afi aboafo bi ni ba so yesene me yetimi de dwumadie ebro na wotwe bia eye time herbal mixture osise malaria wo adura ne time afi KNG herbal capsules oba ehimfi ho nyen sansan gugugu baby sa aso ne be ma ne ma ye na nsansan bi wo baby a wadura ni KNG herbal capsules give us co and man capsules set be ma wo be ye adwumaden atutuo dia eno ani give us man capsule afi co capsule so co ko how dia wadura ni give us co capsules ye kwa kwagin kratso abafo ye ba ye beto adwumaden so ye do bi asere ba kasa fidie so enen so ebiu e apomode ho asama ye ne ye de brew e de free time herbal center for aso ye kasa time herbal ye ne adwumaku ye de time herbal mixture ena afi KNG herbal capsules aba edwa so me so apomode ho asama ye ade ye ye pa sabe am no kasa obi ho ye no bojo wontimi nkasa wontimi nka no ho wontimi ye no ho hye chese wono ankasa se no honam ye ne mmere honam ya opan so abetena ni padua no so wote nkasa ne nkasa mu ye ne ya ne nkasa mu etutu no onipa wote menka se won sansunsu so bibia wo ni padua no mu a eduro betimi aboa wo time heba mesha ene bedi wasem e de ama wo aware safri onyankopon na enso de adua time heba mesha mu enu ntina da ne da nyina me kanfo time heba mesha de mani padua wasase so te se opese wa pomude ho asem kon kan pa de a age se wanom time heba mesha time ne TIME enu tubon sa abre bia na ntontom ye den eda ho na afenso atwere time
time no e de agu hanom me soro kwoto na se ye ntwere ye a me sere wo jai if say obi ntran mo obi mfa so kwore e na no akyenkyena yo obi nso ho se ni ntinim na twetwe no yo obi wona nte kakra no wagina obo nso se a me ntinim aye me ya me ntinim atwetwe me obi wona nte kakra se ni nantini kurampo ya den emuni ntinim atwetwe no e ba se onu adofo na wo hia time heba mr time heba mr e bia na wo yo ba ene no ntimi ntima ebu obuduru bosome na ema bosome mienu ema bosome miensa na ema ebi obu ni nsa kurampo anda ba ko na mienu na ejai de aka wo mu no e de na eba be ya de abo nipadua no oba wanhwe na ne wano no time heba mr ebeduru ba bi na do ha kase na eba betena wo so enu ntini ese oba bi a wotemi nka no per time heba mr do na ntimi nom na emboa na omoja na enye kama afen so bosome so anani nyina ntimi mbra kama se opa bi atimi atu obekwa kiyanji center mbrom abjan so okumase ho na akwaje o time eba mr na so atimi anom amana boa wa asiesie no apomode ho asem akosoro ye ade amawo na afen so aduru afre no kiyanji herbal capsules kiyanji herbal capsules enu nie yesi ne dwumadi atimi die pa na se de atimi ye pa ne se eyemi boosters onya bi na se ono mu a boost immune system no emanipadua no enya ahodene afen so eboa ma oba na se be ma wa apomode ho asem atimi kwanso ye pa obehwe na oba bi wo ho no mu a wo se namu yare etete no te so ne be ma tena mfie bebre nanso onya anigye da one be ma hia na je se oya wo nkwa na den wote mesere wo oba na se wote menka wo ha ne amane we bi wo so a abra no nom kiyenje eba capsule so no ebe bu atu na ase kura ma afen so wote menya anigye wo mpem ma no manyina so atimi akoso ye de ama wo sabri ya wote menka menua ba Kolanse chemical shop pharmacy herbal shop anase drugstore bi amu no okwa obenya kiyenje eba capsule ni bi nanso watimi anom e bia na yo ba wote menka we bia na wo na nsuo ta agugu nka boni bi e wo honom wase ta kekaw je se wase kwan no wo hokora na atimi abie won hwe kora na ho kani ene wo ba be kontokwa nanso nunum kiyenje eba capsule so a ebeboa asiesie atu na ase kra e de ama no apomode ho asem akosoro ye e de ama wo so pedodo atimi atudi a obekwa kiyenje center mbrom abjan so okumase kiyenje center mbrom abjan so okumase okwa dodo bi a opɛ no obenya bi nso atimi atu ho sanso na ye atonsum na ko junction no so okumase atonsum na ko junction a eno so okumase okɔ ho no ma so pɛ kiyenje fo aso ye uduru ho no ma dodo apɛ bia no obenya bi nso atimi atu sa person frɛ na ne atwetwe enkomo a mesrew na ma betimi afrɛ so ya 0244 417 669 0503 869402 yeda obi bia se na otwe se na no ye besan hia bi wa pomode dwumadie so yeda masemakra mu nyina Yakakwaje nkrato aba ogusua Deɛ Eko enne komotwetwe no de ye kakra ne se women and jealousy emma ne ahoja ye behwe niama ediba oye jealousy so a nsunsanso a wobenya na fe ye wi a ya hwe kwan a ye befa so a ye betimi agyae saa niama na aboa ne yabrabɔ no etimi akoso sa amayen ba bia ye duru ye betwetwe nkomo afa se wo ya ahoja a wotifi a wo hwemi tie ni ye o nsunsanso a betimi enya e wa ahoye beni obi ya ahoja effect I bet me abani pa so ebi ni den obi ya hoya edidi wo mucha wotimi kura yare ewo mu efisa bra me na wote ba bi na so ho ye mehi da bia me hu bia mamuna da bia me koma moye dudru me nya hu wa pe na me koma ye me ya efa koma yare mre me etimi mfa da mo mre me out of jealousy me catch us nipa bebre eda prison out of jealousy nti obi me ne ni kunuba entena fie obehu no afa kwansa no de ahye so shem efisanya ne ba ne maame bia ye den ne maame ho ye na hi nti out of jealousy be ma bia fa sekan atwitwa ne yere enne o de prison oba na susu ahwere ne nkwa nti jealousy nya yesese wo mane tena wo mu che eba try and control yourself ne hold yourself up ne yi sade ne free wotrim ebebo sa yes with me ahoya na afanity na afanity no abodam wo ko ema yetumi jealous because me view mpabo ano ti ma kwa yade enye wan kwa metumi awi yade e de akoto ni nyina na emoa enti advice ben na de be ma ahwefo so obi ho na oya ahoya jealous obetimi ejai yo abna advice am de be ma ye ne man say be proud of yourself dear wo accept it. Appreciate what you have. Yes. Oh, me mpabo ani me ton me fancy once do ton what all the about 20 cities. Maybe na ehye me no. I was me mama ni agye ho because me this kind of toy. Enti na ma me sramo de e wono mo me enye happy with what we have. So what you say? Ama
yenyi sa we will be mini way na free mu ebeboa ye pa me so me de kakra meka say we should learn to respect ourselves say ubu hu a mame say obi ye bibi kra na say wo tan ne mpo a wotimi ko support no e ma ne de ne yeye na dachi bi ne ye bodin a ono so be kai wo so o me nua so mesi na beboa me mame e course so a madwuma ye de wanka kra obi be kan wanka kra obi be kai wo obi be kai wo dakro obi be kai yedase samobaye nyame nhwamo ho so ayefe ene masua de bebre mahuni ma a edi ahoye a jealousy ba kwan a mefa so a metimi ayi saade no so afrimi mu na afa afutuo no so ma afa pa na ansa na mo beko no ye wade fefefe bi wa segment no ye friend a pick and arts etienne fefefe wi ba ko a na odi ama aha ene uyi ba kwa mbacho fama me no ankore mami bie mo we so fama me nsuma oduma me ma wo se me de na me ene meye don't worry aduma no ma ya che me nemu ode e fama me that's morning je me de manage okay wow what a wow Abena me question I say when did Ghana got independence? 6th of March 1957. Yay! Oh, t-shirt. Why we need t-shirt? Why we need t-shirt? Come on, t-shirt. Come on. And okay, rap for us. Give us a rap. Hey. Ganja, where do you would give us a rap? Me patcho ye boy rap. Give us a bia, obey bia. Me patcho nyum be na opi. Oh, I should first give us a rap. To rap my me ma obitana. Me patcho ma me beat e. Eno na esi square na. And the sister here. Me boa no way sad any wadi. Okay. Me patcho person beto nyum. Way back in school. Rap no. Greeting paths, we shall roam the mountains. We are stars, fill out the music. Don't lose God, independents and Republicans. Together we get your hands saying, shouting at Yanko Pong. Street Rappers Corporation, want me here to Mpong. You so back, so I'm a yaya, brim pong, yam five on you. Silence na de tell them. Mama jai. Wo de na t-shirt. Enti de Eko wa che de ni. That's na mama wa rap ya ma yense. E wo say you sign no. Rap na koyi. Enti na so wo de ni. Thank you. That's it. Thanks for coming. Ya da mo asese mo ba ye ma bibia ye kama. Ene no so masua de. Wa nyame enhura mo. Oguso a Deɛ Eko minim se wa fa futu afri ene nkomotwetwe ho yakasa afa ahoya ho ete se wo ye oba menia ba woto na se bi wo mu mesere wo sesa wate na nyame wo ha bibia ebeyi adekoro na wani bire ebi kura na entesa afa ye beda aboafo ababoa yen amadwuma de aba so eye time herbal mixture o se malaria de wedra ne time afa KNG herbal capsules oba wo baby be man sansan ne niema ebe ma babia aye kama afa give us coal and man capsules mesro kopebi wa give us go and pick up so ebe ma wagina so aye be ma fe koko na hawa bibia ebe ye kama da se ne ye besan ehia e wo Deɛ Eko so se wantimi anhwe dwumadia mesro ko YouTube na subscribe to Abena Ghana TV na obetimi ahwe bibia na wotwe bia da se ne ye besan ehia wo dwumadia so medin e di Abena Ghana medase Deɛ Eko bedi mechina obe wo Deɛ Eko bedi mechina mi ma wo Deɛ Eko bedi mechina obe wo Deɛ Eko